Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Seyed Abbas Araghchi kuri wa Gatanu yatangaje ko umuhora wa Hormuz wari umaze igihe ufunze kuva intambara yatangira bawufunguye burundu ku bwato bwose bw'ubucuruzi. Ni mu gihe amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Israel na Liban akiri kubahirizwa neza. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Minisitiri wa Iran yavuze ko mu rwego rwo gushyigikira ayo masezerano inzira zose z'amato y'ubucuruzi zinyura muri uwo muhora wa Hormuz zafunguwe, ariko avuga ko ayo mato y'ubucuruzi azajya anyura mu nzira zashyizweho n'ikigo gishinzwe ibyambo n'imiyoborere y'amazi cya Iran bakita PMO, Ports and Maritime Organization. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe yahise atangaza ko yishimiye ayo makuru, avuga ko uwo muhora wa Hormuz wafunguye neza kandi witeguye kwakira amato yose. Nyuma y'ayo makuru, ibiciro bya peteroli ku isoko mpuzamahanga byahise bigabanuka ku kigero kirenga 11%, aho ku rundi ruhande amasoko y'imari y'Uburayi yakomeje kuzamuka ndetse n'isoko ry'imari muri Amerika ryagaragaje ko rishobora gufungura hatagize igihinduka. Ibi bibaye nyuma y'uko Amerika yari yarashyizeho igitutu gikomeye ku byambo bya Iran ishyiraho ihagarikwa ry'ingendo zo mu nyanja, ibyo bita naval blockade. Iran yari yarabanje kuvuga ko Liban iri mu masezerano yo guhagarika imirwano hagati yayo na Israel, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gutsimbarara zivuga ko intambara ya Israel n'umutwe wa Hezbollah bitari biri muri ayo masezerano. Uyu muhora kandi ufunguye nyuma y'uko ejo kuwa kane ubwato butwara peteroli bwari bufite ibendera rya Pakistan bwanyuze muri uwo muhora buva mu kigobe cy'abaperisi, nk'uko amakuru ya Marine Traffic yabigaragaje. Aya masezerano ateganyijwe kurangira kuwa kabiri kandi yitezweho gutuma habaho ibiganiro by'amahoro hagati ya Amerika na Iran, aho nanone kandi abakuru b'ibihugu n'abandi bayobozi bakuru bakomeje gutanga ibitekerezo ku itangazo rya Iran ryo kongera gufungura umuhora wa Hormuz. Aho nko mu itangazo ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu UAE bavuze ko bishimiye ifungurwa ry'uwo muhora w'amazi, ariko banamagana cyane icyemezo cya Iran cyo kuwufunga mbere. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kandi zaboneyeho kwamagana iterabwoba ndetse n'ibitera Iran yagabye ku mato yabo yo muri ako gace. Banongeraho ko bamaganye iterabwoba ryo gushyira ibisasu munsi y'amazi, ibizwi nka mine, muri uyu muhora wa Hormuz ndetse no kubishyira ku nkengero z'uyu muhora wa Hormuz. Abandi batanze ubutumwa harimo Vice Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi bamwita Kaja Kallas, yavuze ko uwo muhora ugomba kuguma ufunguye, aho yanashimangiye ko azasaba ko amategeko mpuzamahanga yo kunyura muri uyu muhora wa Hormuz agomba kuba yigenga kandi kuwunyuramo bigomba kuba bidahenze cyane. Nyuma y'uko Iran itangaje ko yongeye gufungura umuhora wa Hormuz, Trump yatangiye kwandika ubutumwa bwinshi ku mbuga nkoranyambaga, aho mu gitondo yanditse ubutumwa bugera kuri 13. Ubu butumwa yabwanditse ari Las Vegas muri leta ya Nevada, aho yari ari kuvuga ko ari gushaka kongera kwibanda ku bukungu no kugabanya imisoro. Donald Trump yongeyeho ko nubwo uwo muhora w'ingenzi mu bucuruzi bw'isi wafunguwe, igikorwa cyo gufunga ibyambu bya Iran hakoreshejwe ingabo mu nyanja bigikomeje, kikaba kitarakurwaho, ibyo bita naval blockade. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru cya leta ya Iran, cyavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizikomeza gukomeza ihagarikwa ry'ingendo z'ubwato ku byambu bya Iran izafata nk'aho ari ukurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Bikomeje gutya, Iran yakisubiraho ku cyemezo yafashe, ikahita yongera igafunga umuhora wa Hormuz. Hagati aho, igihugu cya Pakistan kirimo kugerageza gutegura icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro, nubwo impande zirebwa n'ayo masezerano zitarabyemera ku mugaragaro. Ushaka amafoto meza, amavideo meza n'amadizayini meza, wahamagara Jay Creator kuri 0794386771. Wamwandikira kuri WhatsApp ukoresheje iyo nimero ya 0794386771, cyangwa ukamusura ku mbuga nkoranyambaga Instagram yitwa Jay Creator, kuri TikTok yitwa Jay. Mu mugana bakorera amafoto meza n'amavideo meza n'amadizayini agiye atandukanye y'ubwoko bwose. Kandi wibuke gukora subscribe kuri Cedric Official kugira ngo tujye tubana mu makuru agezweho. Ciao ciao, Imana ikomeze kubarinda.